Ndabakire cyane makuru uyu munsi. Umukinnyi Wagasogi yapfushije umwana nyuma y'icyumweru kimwe apfushije na se. Agahinda kuri Hamisi yabuze umwana nyuma y'icyumweru kimwe apfushije se Umubyara. Umukinnyi wo hagati mu kibuga Wagasogi United Hamisi ari mu gahinda gakomeye nyuma yo gupfusha umwana w'umukobwa witabye Imana akimara kuvuka. Ibi ngibi byabaye mu rukera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 2 Mata 2026 aho umwana avukiye mu bitaro bikuru bya Nyarugenge ariko ntabashe kubaho. Nyuma yo kubyara, umugore wa yakomeje kwitabwaho n'abaganga muri ibyo bitaro. Uyu mwana ashyingurwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku irimbi rya Nyamirambo hakurikijwe umuco w'abayisilamu utemera ko umwana witabye Imana akorerwa ikiriyo. Ibi byago kandi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Hamisi afuje se Umubyara Hamisi Abed witabye Imana kuri tariki ya 24 Werurwe 2026. Ni ibihe rero bikomeye cyane kuri uyu mukinnyi umaze imyaka irenga 3 ari umwe mu bagenderwaho muri Gasogi United. Ibi kandi ngo bibaye mu gihe ikipe iri kwitegura umukino ukomeye wa shampiyona uzayihuza na Kiyovu Sport kuri Kigali Pele Stadium. Twihanganishije umuryango wa Hamisi kandi twifuriza n'uyu mwana kugira iruhuko ridashira. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Abamotari b'abarundi barimo kurira yo kwarika ngo bamye permis z'inyarwanda. Abamotari b'abarundi barimo gusaba koroherezwa kubona impushya zo gutwara mu Rwanda. Abamotari b'abarundi ngo permis zabo zataye agaciro none barimo gusaba yuko babaha impushya zo gutwara hano mu Rwanda. Bamwe mu mpunzi z'abarundi zikora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali bavuga yuko babayeho mu buzima bugoye nyuma yuko impushya zabo zo gutwara zirangiye. Barimo gusaba rero ubuyobozi kuborohereza kubona impushya nshyashya zo mu Rwanda mu gihe umuvugizi wa polisi SP Boniface Rutikanga yavuze ko bagomba kubanza gukora ibizamini bagahabwa impushya zemeye mu Rwanda. Tukiri kwa motari kandi isuku nke mu motari ikomeje gutera impungenge abagenzi. Abatagira moto mu mujyi wa Kigali bagaragaza yuko ikibazo cy'isuku nke mu motari ari kimwe mu bintu bibangamiye cyane ku ngofero zabo zo benshi bakunde kwita casque zibahabwa. Abenshi rero bavuga yuko zino ngofero abamotari babaha akenshi ziba zidafite isuku rwose usanga zirimo umwanda mwinshi cyane. Bavuga yuko rero bishobora guteza indwara bagasaba yuko hajyaho ingamba zikomeye zo kunoza isuku muri uwo mwuga. Mu karere ka Rwamagana umwana yapfushijwe n'amashanyarazi ahatezwe na musaza we. Mu karere ka Rwamagana umwana w'umukobwa yitwa Uwase Maria w'imyaka 15 yapfuye akubiswe n'amashanyarazi mu mudugudu wa Karubishya akagari ka Nkomangwa umurenge wa Munyiginya. Amakuru avuga yuko uyu mwana ashobora kuba yarakoze ku igare ryashyizweho amashanyarazi bikekwa yuko ryatezwe na musaza we ngo wari waramubujije kurijyaho. Nyuma y'urupfu rwabaye rero kuri tariki 31 Werurwe 2026 uwo musaza ukekwa ko bashyize umuriro ku igare yasaburirwa irengero kugeza amagingo aya ngaya bakaba bamuhize bakamubura bituma akekwa yuko ashobora kuba yaragize uruhare muri iyo mpanuka nuko iperereza rigikomeje. Ubuyobozi kandi bwemeje runo rupfu bavuga yuko hakiri gukorwa isuzuma ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza icyateye uru rupfu mu gihe umuryango witabye Imana uri mu gahinda gakomeye cyane. Ngaye nguko rero ayo niyo makuru uyu munsi twari tubafitiye. Mbabwira n'ingendo cyari mwe Nyabari Obed nangi ni Obi Time News mu gihugu cy'u Rwanda. Obi Time News.